igiri na ndagika 13 ino ni ceceni hakuhi nawe ni tugukorwo tukigeithania na Purity Ngirici, former woman representative Korea County ya Kirinyaga, na twamugeithie tucobe tucoke tuikiri hanini. Karibu sana mheshimiwa Jama, karibu kwaja kigeithia muthikiriria na tugikorwo tukiari na Wangui kwaja geithia muthikiriria. Asante sana muthikiriria, ni itha ringi ririo gwetereire ria ndereti thaa 2 na ndagika 12 na studio citu toguo muruna wakwa Jeff Kuria akorwo akiuga twina gitio tukiamukira mheshimiwa honorable Wangui wa Ngirici, ni mubunge wa mbere mutumia kuria county-ini, ni mubunge wa tene wa mutumia kuria county-ini ya Kirinyaga, na nitugikorwo tugikiaria cigi uteti wa kuria Kirinyaga irahiuhire ngwatiro Jeff hindiria mheshimiwa Rigathi aracerete kuria Kirinyaga weekend Wangui ni aririe ndarekirwo arie ni aririe handu hamwe at some point. Yo no aririe ni aririe at some point. Ndaiguite werwo ndukarie ndia ni ndikarie kanita neto ni mundu rena mic ni wetanaga ayo atariro tawira tu control guko no to poleji kana to akirie okay the studio dinano area control agiro no aririe ndaririe moya na ni thutha wa aria mokite supporters na aikari mako umwea tori mokite na wingi muno mari kindu no ngiri 15 bago ni mokite na makiuga no nginya Wangui wawarie ni musi kuni kwanyu ongi ukagwitwa atecoke ungiri njarie na ni ndu magona ndu mamwea na magana kata mwana ndu makirinyaga kogu andu mamwea mugaga ni gitu ga gwiciarira from where to the world du mandu mete uthuba wa kubererio miaka yonde ngikurai njoke gutwike ndi kwaria ni migego mabinyikirire but eventually manjitirie na ngiaria na andu magitiana no riure no ndenda kuga in a very special way joki ngatho kwa andu makiaragana tondu andu makiaragana ndiga gutaka ngwika ati nduma kathino gaseke tondu ndona no my rapt me andu makiaragana no andu mandia makwa ndu apology muno so riu nginya na meka go makire mahorere ogua makona ngia ndina thina in fact ndabetwe some sort of calmness ningai iro tari wona ni politician makora kwa wild ni oguruke ongimwa Mike no ngimenya atiri ndinangarisia ko cia Mike ninjukange kamisemanio kogu ngiuga kayende tungiuga anipatie niweze kunyamaza na ngikira ngipewa boti ni ngai twathi kya ng'ombe na mundu magisoma ngira karani uri muno matenda kurakarua kogu ndageithie gutwika very calm mandangia kunduta iguru ya ngari yakwa niketha nyume njarie manjira guka we warie taka momarambe Mike no reke ngwire ngimera please tuge na thayo twikire thayo tu tondu ninjwe mukumirite muke munyo ni Wangui wanyu ndingirire DCP muigwe tukiaranie ninywe no suddenly ndaturanjiga guko andu mabingagiriria andu na nibe ndiramenyire makathima gokangia makoya njukumu ati agwitana nyo ndirona kiu ati kiria ati tondu umumbunge niwe uretana tugeta aspirants ugacoka ukathura ari ogwita na ari otegwita andu bondo ni ari buna ni aspirant it is very sad ngia ndirigirwe keba muno ni aspirant mandia keri tukebo urondi gakeria kararakarite muno kararagia on TikTok gakageta kwa Jesicuri kana rito yako geta kwa Jesicuri kiriani keri tukauni kararirie muno karuga andu mangigura merchandise atia mamombira ici macoke mage kwaria amwe ni MCA muthirite mbia ciao nindiruga it was very sad na ndenda kumera matikamake MCs munde na MPs ya matana be opportunity niyo nindenda kwirutira
ni waririkana ni ndarutire wira wa kuleta UDA na ku make sure ni amenyeka Kirima na kimenyeka Kirinyaga kuuni kukwari na the highest registration ever ya UDA riu nani rita riri tondu no ni na mithondekire na ndamerite ni unga mimina riu UDA yo riu ndirathi kundiregister andu monde UDA ko ndimegere DCP monde turingira ithuonde riu kwanza I've already put ndina group ya andu 2,200 tuna polling station 671 na ninjikirite andu na ndirathi kuma meet riu ground njikare ndi while munene witu ena kule ruraya nani wero ndiraruta munene pio uko wa ko register andu go register andu mingire DCP pio to kuingira ko na ndirageria kuga kiama nitakanitha chief kanitha ryo thiaga andu ino andikire musingi no ni urete to harambe no rathi maybe probably urekira tiles uria agekira mabati ndoikene no na kuna akiagoka kuga boere ko uninire ko na thi kwa Ngai na ndana participate gwikira kindu ko kogu kiama ni gundi ruganitha kanitha andu metekire ameguka gwikira mabati moke amarekira tiles moke amarekira dirisa moke ona wa musingi aroko aririkane ni aranindi mangi ma tiles na mabati nigetha turikie ndwe no kuratuika mweshimwa kuratuika we niwe watumite nyanake kou nyanake iriku we tondu muna vindi na muna TV kiria ni muigirwe kundu gwatwaranirwe goturithi watuikaga mweshimwa watuika wewe ndio umetuma vijana wigure hado kwa wewe wa Grace wewe ndio umetuma vijana wako wewe no ni wirani ndacokire ndugira atiriri andu azumari ku wewe tutika ndimurie ona serious note mumona ngunzire kira uniform atiriri atimage kira uniform cia kiama atina ni nguni ni supporter let me tell you na toma automatically nguo ciakwa atiriri iyo ni sauti ya andu makirinyaga matengi kalirwa kuna andu tariu ongirora ni ndi ndatwarwa gotine tentwarwire bandu na mundu atikana kwari na mbara musemanio ni ono umwe ongirora andu amati na makinege na anga wangu inya letire mbara andu azumena masira magotine mangi marwa na kunginya makenjaga njwire you know ukugwate anga nginyate ni maburirwe let me tell you ni ndi ndakorwa altercation nginya ate ya kukunyana kana kungara mundu politically no nyana kesi yakuni kwa twikire ciari kwa nyana kesi yako iriku supporters as you akure marauge no makiugageria wagoi tito ni mendete atiriri we kwendwa ni uru kana na kumenwa no uru tondu ara maregirwe maruga ni maranege nate matianendwa riu na mama ngendirwe ni ndingira negena ndi anendwa lekandu mamenyere gwika atiriri mamenye times change na pride comes before a fall kumwite yongeretere andu na mawone na wetira andu ni mama gwikirire bau na no mama kurutana ni marutanaga kogu njuga atiriri be humble na Ngai ni gukwambararia no ririkane andu onge nginya mbimbiria kai yuga atiriri ona uthamaki wa Ngai woyago by violence it is taken by force tajira atiriri mweshimwa nigetha twambe twikirie na ni Matthew 11 ni Matthew 11 kuratuika atiriri nituonire mutongoria wake makia DCP Rigathi wa Gachagua akioya kama umurango guoko na kimwambararia guoko iguru na agikiuga no tegere nyaga neko oero Embu tigo na kioero tikireria na kioero na Ikuru ina gwituika na rugama na kioero Narok na ndakithia rugame ku to ni akioero ku ni kuga endosi augira atiriri no kirenyaga na endosi mweshimwa Rigathi augire atiriri muthuri uyu witagwo Kamau Murango ni atoranite na ithwe na njira njega na Ngai akinyaniria mwaka wa 27 niwe ugakorwo governor wako wa Kirinyaga ndenugiro gukirinyaga ari augire na kou ugire na kou Embu na kou ni akorwo kuna mutazimito na kou ni marumirire no Kirinyaga ndenugo uguo Kirinyaga ni akiugire ni matwarite na muthabari no ndenuga ati ni magatuika wau ni wendi wandu makirinyaga ugakinyanira na njitikitie andu makirinyaga ni matuite matue na matua atene matue ni matue riu andu makirinyaga okura ngakorwa no ni ndirenda kumera very clearly mundu ena any questions kana any doubt
ndenda kumwirira aba ndirekara DCP na ndiruma ndukuma tugutwara naye tukuga ndirakwira tutabanana hapo tugutindikana nginya twike nomination twike nginya nomination cia gwikwa riu nyone certificate ni abeana nomination tena kwa njuki ongiuga okay yongegwa nomination support mundu racinda okay riu no support ni ugetikira ungigacindwo ni mundu wa DCP uria ugathurwo ni muingi ni ugetikira okay ndu gitagwa riri free and fair verifiable maundu acio mathatu magwa makinyanire twende kazi nga support kiama na presidential candidate njuge thirikari ni nene ngabe wa wira bau mbere no ndi na uma wa ngai ona ndacindana na mundu rita riri igakorwa ringi the 2017 moment or even better watwira atiriri kuri andu magiranagia kwaria hindi ya mucemanio ucio wa Sunday ni Sunday ni hao acio magiranagia kwaria makaima na microphone kitimo mabe wa microphone metane nea ndu tu TV yaku kino na YouTube tutakire ho tutakire kuona ni wari for the benefit ya mundu tari kiaragana kana kukuge mwathire atiriri mundu retaga aspirants ni mumbunge mutumia no abia kwa kireka ati ana kiratathi bau ati paid up members ya meku magagito wangu ine ngwetwa ndio kana kanito yakwa ari blood no atumia wakirija gade kibora na ginyuothe no let me tell you ngwere kaundu turanagia with respect utire korwa na gitio na reke ngwere ni tayutani na matha tutire twarwa ati one on one disagreeaga in principle probably ndarenda witikio political witikio yo ndaretekia no nani ngakora mweno riu ukora tukuargue on the basis ya understanding ya points issues issue based ni murugari mugwiko kana ni murabenania you know warora ona ngabana niyo tigarika twacindanire nake niyo at the point ndare umandire ndungigwa bandu ni twaruire nake kana ngithi kubingura project abana respectively so nduga kama undu makaunti marutiro county issue ya county ngio kambunge I will deal with it kuma point ya mbunge no riu bara twaranire ni abato gusindana itikiangabana but before then yari mucho respect you are a member of parliament na ndi governor wikara naku event ciakwa tiga guka or don't do anything no akorwa kiama tumake mwe no nginya tusema mucemania but gutibinde ungiona kundu twaruire ati nake ati kana ati kwari na uboro wa gundism until riu twathindwe and by the way ngwire niwe misemania siasa na nikio sito politics ni motive in times na mundu uri orenda ino no ikore mundu ena support ekomi mararuga iguru nandi arie riu maybe their voices igakuwa ni crowd ira nene igakuwa riu makakuigikwa but ko mundu akoragwa maybe na very few supporters no andosema mwetikitie kwa hali na mali no ababa kugate andu mari arete ngunzi ni njiteketie ngunie ni taire tona ugu kiambu kwanyu sikagia mathiga ara makuga kamite ara mathia makiburaga andu no kuganiriria surely that's okay. I mean it's okay. You appreciate your person na mundu uyu ungi angikithi arie uru wa mundu waku of course ukamwira asa no go shout mundu taru for example twina muhia tuguthiete mucemanio na muhia ni ndatua kwaria ngairwo wewe nyamaza ni magikumenyerete andu matokwa ni mamnogagia asa ni wagero wakire ndukanogia ndo we ndumeraga ndumaheaga kamemo kamera guku mundu ro ukwaria no wangui ndumeraga uguo eke ngwire na ngai ni owe maisa ni makoni ndi ndathingwa no ni ngwaria na nikiona ndirakwira atiri ndirenda ku invite micemanio ndireka kuma riu
go invite andu monde ma DCP ala marenda guka kwiyaririria from that locality magoka na ni gute mundu ngima microphone ona angikorwo ni mundu arugama gavana ni arenda guka akuje ningamube microphone okay wena woka gunikata na huthirite mbeca ciaku resources ciaku ukamobilize apa ni sera ciakia maturendia githiwe tu atwira mundu uthamaki ni kuoyo kanigyo no ni but then reke ngwire kwithima nginya binya waku kwithima yo ore onge kwithima kana oku kana nduku kino riwa ndakwiria atiriri ungikathiurore ogu wariria andu matino ndu matironia tigana na kinyamu Thioka muthira mbia ciaku no ndu ungi wike biathara ndakwirire abere anjiri oboro wa kumenya kana ni ukuthurwa wambaga kurora uguo kona babera probability kana batiri ungikona nginya nduraburirwa ambe ni andu acio tigana na moyo winuka tigana gete tigana kio mweshimua ndaigwa uga ta warutire wira wa kanyamu karia getagwo karogi nguno ndika niguo mugetaga kuria kwanyu Kirinyaga kihoka riaga ciura karutaga kaiga hau gacoka ruwi gacokera ati tondu auga wa mobilize ukiandikithia andu kiama kia UDA nomination ciekwo ri iwe ucio kiguithio ugithie independent are you sure nomination ici ngeiguka cia DCP we very sure ati ni igakorwo ci free and fair na verifiable toguo waiga reke ngwire UDA ndarutire ucio wonde ndarutire niyo ndetirwo ni kiama makingirwa ni president weku auga kinja riu tondu your sister ni aroka ndabuthira marito mawards make na kithungu anjire tondu your sister ni aroka kwari muri 26 October direnda ya 2021 ndio wa igoro wa Jubilee ndirakwira nginya nditirio anjitiri kiroko akinjira ari Jubilee ari ametagwa kiria embrace gimwe akinjira riu ndenda o step down uzi vai gite kia moya kana uzoke kia woman rep kana utie ko vai at all uni support ninga kupe minister gimurasa ni nando mako we had a plan na twali kanire akinja riwe no mukithi nominations no kuna gain kiama kienda at that point gutiari na any sitting governor ali kiamani ngirwa I sacrifice for the party nigundi na ndara kana no kiringi mwira riwi kiama tondira gya kire ndira kinya bawi ndigakuruma niguna mwiri na ndikaruma kiama na gutiwira ni ndiri ndaruta ngoka ngathukira moko makwa abana inywe be use murenda I will go my way and I know I will win ona kwa ndarirwe ni itagwa ndui ndarirwe ni maundu acu magiuka makithukania uria njui ni I put my best foot forward na ungiona ndacindirwe na less than 8,000 ona itari 8 ali ciari kura ngiri ona itakinyite ithatu the eventual calculation so kile mathabu riu nginya ire itakinyite tondu kuna ire maana unsaga before ikinye ona itakinyite ngiri ithatu but no ngiuga atiriri ona ngicindwa na kure mwe no gucindwa kuno gucindetwo na ngiuga you know maybe it was not my time na ngiuga God's time is best na ona ndingerogamire mwe by the way ndingecindite na 95% but niyo ona riu ndugire ndirenda kucoka mbunge so ndo ninjui kila ari andu makirinyaga I know what is eating up my county na ndina vision ya kuthondeka na gucenjia Kirinyaga so ndira acimaruga nimo makire musingi wa kiama meganire mundu raka musingi twarikagia mabati na mundu raka musingi twekira andiriza tonti welda kwira gwatiri ndungimenya maundu monde andungivota maundu monde the best thing is ungikambiria kanitha welcome everybody tondu utaka kubunjia andu mathi kwa Ngai angikorwa the main focus ni kuinukia Kasongo tiga kuina gata wangui no kwa ni we gutetheria piu kura iga gatigara isu yake ari na ngiri 105 uciari 105 versus
13 eventually I think she kindu 111 kindu no she got 117 once and me 116 okay eventually twatara yes so na nikione da withdraw tondo na twatara kya muthia si uka 117 versus 116 na wale independent and are independent so gugatiriri wiki ogu mundu amenyere there are times kubindi ya kwaria na kubindi ya gukira kubindi ya gwaka ndio hakumomora ndio ni bindi ya kwa kumomora UDA mareke ndute wira wakwa wa kumomora alright toba twikiri hanini twina mheshimiwa Wangui wa Ngereshe no tutanathie ni gwenda ucokie kiuria giki wega UDA kuri na andu aria makoretwo mekuombe na ndaiguire mheshimiwa hindi ria ngwiciria aruguragia kiama kuria headquarter naiguire atiriri mundu wothe ukurutira kiama wira ni agakorwo akiheo kipaumbele no riu na inyuire ni muraikara muikarite thirikari-ini mugaikara thirikari-ini mugacoka mukauma mugathie kuo andu aya nao maturaga merutanagiria ngari ciao ikahurwo makaruta mbeca ciao mageka maundu maria mothe megwikari andu acio nao ati horo wao thirikari ni nene wona twa focus na twekira focus itu bara yagiri the main focus ya kwengata Kasongo Kasongo ino ka thirikari ni nene president rumwete president ka kumwita Kasongo tutakakenyitwo gitumetonyitwo etako president William Ruto okireke tu kathogo andu aria mena uga president William Ruto tikuga Kasongo wada gututigira mathina guku kana uga president wona twarikia kuruta thirikari ino ikui thirikari yetu roya ni nene okay ni makabewa wira kogui na ndinama mutongoria witu ndabia na meku ati mundu rakire muno ndarabewa as long as una qualifications ubewe kindu ungigwa ni radithika tondu ekengwire andu amaruga maga ite makoro makiria 10,000 yes no andu amathuragwa MCA ni 5,500 niguo na kiria na MPs yes ni 290 were nominated now 349 yeah ni 349 na Senate to get about 100 kogu that is 449 too yes I'm just saying approximately no so can we ongerere 2,500 MCAs that's approximately 3,000 people okay yes who will get the jobs it ongerera nginya yala andu aria mangi marugamite monde kindu 10,000 aria matiga wanja no marugamite na kuna mo makoragwa part of the kiria founding or very active members of certain parties na parties who, when they get an opportunity ni mabeaga ndu so mawira koguna ndina mutongori witu nangiuka ambiye kubea ndu ati matumbo akimera matumbo mahuno nyama ni agoka at least amabe mawira mega kindu kiega so ndingira mundu atiriri reke andu monde mingire takanitha tondu turenda kuvunjira kugena focus na gucokaniriria andu ruriri rundi rucokanirire tucokaniriria andu tuike uria turenda gwika na to make sure andu ni mumina na mikia kura then kuma bau agucinda then kuma bau ni ugatethereria mbere ona andu tani twatuika ngabana ni tukamube mawira tondu meku ona county mundu natie kugena na ita wandu wasiwasi kiagago amba uke tutimize focus ila tunayo ninjui sometimes andu nemuga siasa ni selfish no ni wega especially ungikora ureita andu aria makire founder member yes you should be selfless tondu ndwakaga kiama niketha wikare okuka na wikare bara iguru wakaga kiama niketha andu mangi muke na matetheke nikendiruga it is important andu monde mamenyage atiriri kiama ikoragwa urakata kanitha andu mingire monde na andu mathi kwa Ngai riu kiama uraka andu mingire monde to meet the purpose ya kiama kugena MP mingi MCA mingi kugena senators and governors na kuoya thirikari iyo ni the main purpose of this vehicle tukogui ni tutige gukorwa ati tuna kiwewe na kumaka at the end of the day aikoni arutire andu wira ni moi ni amarutire ta ungithikiria nyaga urie
the best performing woman rep ever nimegukwira ati even in 100 years kuna matangikinyira wira wangu yarutire yes in 100 years miaka matakinyira yani gute mundu agakinya that level ya kuruta wira that way yani unless andu metekire riu uguturuga yes muke turute wira na tuonanie where you are wrong ugetekira ngakwira baundu unaruta wira wega baundu wabetia no wikio nditakire ndareka ku correctwa yes I'm a person who listens okay yeah thank you tobeto ikiri hanini muthikiriria ndathie kuri kambuni etagwo Royal Mabati na mena August mega sale kuri indo ta corrugated profile mafati maria tugaga ma kawaida box profile mena brick tile na roman tile na euro tile ni makoragwo na indo cia kugita mafati macio tucietaga roofing canopies roll tops valleys na ridges ni makoragwo na mishumari na rubber washers muthikiriria stone coated decker tile trusses stands na channels tatiri udoge muthikiriria decker tile koragwo na warranty ya miaka 50 decker tile tunathi ni ikoragwo ire njega na ni hotaga gukorwo igetiria maundu maingi na ni environmental friendly decker tile ni hotaga gukorwo igikeiga wega nyumba yaku ona wa migita turathi ici ni ikoragwo igiakwo kuringana na uria uthimite mabati maku kana uria uthimite roof yaku na turathi ici ikoragwo ithondeketwo na alu zinc coating ni tondu wa gutura ihinda iraya na itikoragwo ikirota kana ikioneka tina kirangi kiria kia kana kirangi kiria kia brown turathi ici ni ikoragwo ire njega ukiringithania na bao ni ikoragwo ire thaka na cio roofing canopies ihutharagirwo ni andu a biashara aria marenda kuigitira kumanagia na riua roll tops igitagira ikanagiragiriria mai orodo mona cio valleys ikarora maundu megi drainage channels na itikoragwo na itakara ndukona igifutha kana ndukona ikirota ciukaga na marangi ngurani brick red jungle green na chocolate brown charcoal grey dark blue na cio decker tile ciukaga na black combo brick red combo brown combo chocolate green black blue white and charcoal gauge ni 26 28 na 30 matte finish na glossy finish iroka na mathaa 72 wiguku Kenya na ni uheagwo mweke wa kuriha kahora kwa kahinda ka mieri 6 cerera kiganda gitu na ni guthondekerwo mabati maku na mathaa 2 factory in Mombasa Road Sabaki opposite Signature Mall na ningine tukoragwo Roiro Business Center na Nyuki tukoragwo haria opposite Rubis na Ikuru tukoragwo Paramount Building Langalanga Eldoret City Plaza kuria first floor office number 3 horomakiria 0722638383 netha igire na ndagika 40 Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mundu aliaraji aiguaga nogereire na kaigua gwicungira kuri mathiaga gukoma gatoro ka miaraho getagwo siesta no gukwa Inoro FM tukuharirie siesta utagetigithia tondu ni mwago na mikwekwe ukirutaga wira waku tabarira ni kuihoria wababria thenya cia miaraho tugathie na mbere oro nginya thaa 10 cia hwaini ni mwago mutheri na ndungewetigithia Inoro shesheni hakuhe nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana Musamani uruni uthire mututagia bia na utire kindu turana gicenjia mutubega irio tatu teithie niki turi anogu ngombe ciako no irira nyithia na matumba itarakionana ki nguru ciako no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin irio citu ithondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru Ni wakure ni ugashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea tukoragwo na irio cia mahiu ta Dairy Meal
maize jam, so and winner, pig finisher, chick mash, kienyeji mash na ige nyingi iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Wĩ mũhũri wa biacara rĩhĩra indo ciaku kũgerera pochi na thogora mũbacĩrĩre. Marĩhi ma nginya ciringi 200 ndũrarĩhio ona kĩ. Marĩhi ma makĩria ma ciringi 2,500 nĩ ciringi 50 tu. Pata mo popote ulipo. Kihada wega thaa ithatũ cia rũcinĩ mũhĩa mũnene ũkorwo agĩtũthomera mohoro maya na njĩra ndaya wona twarĩkia interview ĩno. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra metha-inĩ itũ ya mohoro na marĩa tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ nĩ ĩtigarĩtie oro ndagĩka 17 nĩ atĩ IBC hamwe na NCIC maroiga ateti arĩa mekũnyitĩkana makĩhũthĩra ikundi cia mĩhũni matikaheo tigiti wa ciama hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka. Ndĩndĩ Nyoro na Kĩmani wa Icũng'wa no maraikanĩria ciugo rĩrĩ. Ndĩndĩ oigĩte ndarenda gũtarwo igũrũ rĩgiĩ kĩama gĩake gĩa PPK na no ũrĩigua ciĩkĩrĩro gĩa bamĩrĩ ĩmwe ya kũrĩa Mũrang'a arĩa maroragĩirwo mwanake wao nja ya mũgũnda wa mananathi wa Del Monte. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ ndũngĩmaigua kũngĩtiga gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ thutha wa ndagĩka 17 iroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩhũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro FM Shesheni Odudori. Haya, rĩu twĩna sale ya mwanya ĩretwo August Mega Sale kuma kwa royalmabati.com. Turendia corrugated profile na box profile, brick tile, roman tile, euro tile, roofing canopies, roll tops na valleys orodumona ridges, roofing nails na rubber washers, stone coated decker tile trusses, studs na channel. Twina decker tile ĩrĩa ĩkoragwo na warranty ya mĩaka 50. Decker tile na turathi na ikoragwo cirĩ free kuma kũrĩ corrosion ya salty water. Nĩ ikoragwo environmental friendly. Decker tile nĩ ikoragwo ĩkĩiga rufu yaku wega na nĩ tũrĩ na iria tugaga ithondeketwo wega kũringana na ũrĩa ũthimĩte mabati maku. Trusses kana turathi ici tukoragwo ithondeketwo na alu zinc coating na to ũguo tu nĩ ikoragwo irĩ njega gũkĩra mbaũ, nĩ thaka ikĩoneka. Canopies ihũthagĩrwo na andũ arĩa mena biacara kũgirĩrĩria indo ciao itikahutio nĩ riũa. Roll tops ikagiria horo wĩgiĩ maĩ. Valleys ikarora maũndũ megiĩ drainage na itikoragwo ikĩrota mũthikĩrĩria. Iroka na marangi brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey, dark blue. Decker tile na wegoka na black combo, brick red combo, brown combo, chocolate green, black, blue, white na charcoal grey. Gauge ni 26 na 28, 30 na 30. We oraka
na kurikiria ni tugaga ni matte finish na glossy finish mathaa 72 ukareherwo na ni makoragwo na mutaratara wa kuriha kahora kahora nginya meri 6 ni thondekagirwo customized mabati na mathaa meri twi Mombasa Road haria Sabaki kungethera kana Signature Mall twi kundu gwitwo Eldoret City Plaza, Nakuru Paramount Building, Nanyuki opposite Rubis, Roiro Business Center, namba 0722 63 83 83. Weshiria waka tunari horo wigie Royal Mabati twina August mega sale kuri indo icio twakugwetera wifange na njira njega. We nawe urari hamama mboga mundu wa nduthi ureka maundu maria mangi mothe tamenya ni uracokerio 50% ya mbeca iria wahuthira cia transaction ni Airtel Money. Ikinya ni ihuthu muno muthikiriria hihinya *334# kana download my Airtel app kana thie kwa Airtel Money uhote gukorwo ugicokerio 50% ya kiria wahuthira. Kuna ishitingano cia marimo sinimina kushow kuma kura kwa Airtel Money kuruta mbeca kuma bengi wikire account-ini yaku ya Airtel Money we muroboye kurihana Airtel to Airtel we muroboye ona paybill na kindu gigwitwo buy goods ona cio kiri muroboye wega. Twina ciuria ithatu tu cia muthingi kia muico ni uria aratanya gwika atuika governor no hari andu marauga guku tathoma SMS cigana na Facebook cigana na muhia nigetha wangiricia igwe right hena mundu retwo riri Danoiga ritwa no roiga Danoiga ritwa reke arareta X arauga nime mshauri wa Ngirici chama haifanyi kazi uza sera zako ufungue chama yako mpya ujue vile utokana watu arauga munene wake ri kiongozi wako amezoea kutusi wa mama adikite kutushi riu nikio ndirageria gutaura thondeka na akiuga kuria Kirinyaga ri no mweshimwa wa Karua we kiama giake haya harengioka haha hene gioka atiriri kai Kirinyaga guture tongoragio ni atumia gutiri athuri na tihinda riao mweshimiwa ani wa igoro 2 term na kawangirici ni arenda kakurathi atia yes ona hena mundu ungi oiga atiriri riu uyu ni critic wake aroiga ndaramenya uria aroiga okay yes mweshimwa acokie ciuria icio cia andu aria marakwariria maraguthikiriria nyambe njuria atiriri DCC wa Kirinyaga etawata county commissioner Kirinyaga ni mundu murume MP wa Gisuguri mundu murume MP wa Kirinyaga Central ni mundu murume Swadia ni mundu murume Senator wa Kirinyaga ni mundu kamarenda kuruma arume ma Kirinyaga arume ma Kirinyaga ni andu very strong na arume ma Kirinyaga na aciari mitu for that matter makoragwo megana nĩ ciana na nĩ marekaga o mundu agie na opportunity ya kuruta strength yake na ngiko strength yaku is in leadership andu ma Kirinyaga mate kupuzaga tugaga we don't look below the shoulders turake ke iguru ya above your shoulders turakiri na turoraga no ena vision njega no aroneka ni kubota kuruta wira wa Kirinyaga wala kwagirire iyo ni ikoragwo the issue and ndigwa ever in fact andu ma Kirinyaga kuna kaundu turugire tutiratongorwo ni ndu iki gatagate ka maguru turatongorwo ni kiria kiongo gatagate ka matu kuni guturuga iri kogu ndeto isia kuga ate comparison ya gender we are all human and we are all called tukora twititwe kuruta mawira different kogu ni kugia opportunity tari utondu kuma 1963 gutura gutongeretwe ni arume ndigwa mundu akinegena ati arume maratongoria kogu ni mambe maborere matigane na ndu ma Kirinyaga make their choices ile yuko guided by the principles of what Kirinyaga wants na what Kirinyaga needs na needs ya ndu ma Kirinyaga ndireciria ni mai kuthina wa mai despite the fact that turunguru wa kirima
we have a lot of rivers. Yes. My actually sources. Some of them sources ya my next to us. So andu mam Kirinyaga marenda ciana cia ithi cukuru. Yes. Ni marenda basari ikorwe equitable. Andu ma Kirinyaga marenda ciana cia tu ithome ile kisukuru so that makumoke gutethereria na waki wa bururi. Andu ma Kirinyaga mationdo ungi marenda ta gukorwo me thibitari na ndawa. Thibitari sina human resource ya kuigana. Thibitari ina masini cia kuigana. Yes. Na iraruta wira operational machines. Yes. Andu ma Kirinyaga marenda gukorwo mena good agriculture. Yes. Na ni marenda indo ciao cietherwe cikwa marketing. Yes. Cietherwe kwa kwendia. Tumenye kura museri ukuthi. Tumenye uria tukwendia kahua gitu kage mpesa. Iria ritu rige mpesa. Manjani mage mpesa. Tuna nyanya, tuna French beans, tuna Kirinyaga. It is literally the Canaan of Kenya. Yeah. So I think Kirinyaga, we are too preoccupied. Yes. Na maundu ya magiriro guka mega Kirinyaga. Tulitiresi yoboro what is below our neck, I mean our shoulders. Yes. We are thinking forward. Na uboro su by the way wa gwiciria uboro wa mutumia na mundu murume no aratha nai andu acu merwe undu ucu ni outdated na very backward. Na mundu areciria uboro atiri mutumia atongoria kana mundu murume ni agirwo no korwa akiurua atiriri aciarirwe no yes niketha ngai abe mutumia wira ucio akukua mwana he knew that we were responsible enough. Yes. Na ni amenyire ura tumbire tu andu mangiruta wira wake wega. So gute wira ongirema. Yes. We can do everything. Na nikyo tugaga bindi cionde andu matige kurora maundu unnecessary. Turore what is kila kirendeka. Yes. Okay. Mheshimiwa 2022 Kenyans ni mathurire governors mugwanja atumia wa iguru wa Kirinyaga, Kihika wa Naikuru, Fatuma Achani Kwale, Barire wa Embu, Kawira onako ni eheririo na Gladys Wanga na Wavinya Ndeti wa Machakos. Governors mugwanja atumia ari county citu ciothe 47 ogwa arume ni around 40 men governors. Yes. Na ogirigithania na 2017 kwari na governors atumia atatu. Na gukonekana ta hihi Kenyans marathi makiembraceaga utongoria wa atumia ona gutwika tutire turakinya haria twari ha na ni njui wari bunge gukorwo wigi 2/3 gender rule. Ona ni unda tongoria motion ya ati kugia na uigananu wa arume na atumia. Na inyumwe UDA tondu ni mwakiri kuhoro wigi chata iria president yandikanagira na atumia no igira atumia megukinyio nuthu ya thirikari ginyagio muthi gutiri. Ureciria kai atumia mairagwo niki utongoria-ini? You know, mingi masito na nikero na kurathi gucegecenjagia hii twaciarirwe in a patriarchal society. Na guni gukoretwo kuna a lot of belief ya arume in leadership. Yes. So turathi tugicenjagia with times. Na nikero na nirathi tene when I was growing up ungiakorire mutumia manager wa bengi wa makao kenda kugwande riria atumia mambie gutwika madio twa makaga. So when Kina Martha went into parliament ungirora na Kinangilu Vindio, there were very few women and they were very vibrant and I thank them in a very special way. Yes. Tondu onarienda atwikire chairperson wake Wopa. Yes. Nindagerie ku push agenda ya 2/3 gender rule. Na ndu mingi marora 2/3 gender rule like it apply only to women. Na ngimera atiriri maybe now maybe after 2030 yes. Na oku 2032 tugakorwo riu tukirira the boy child. So ni necessary andu makorwo magiciria atiriri times are changing na ndu ni mara embrace leadership despite kuria yuma. Aiko mundu murume atongoria wega okay. Ona thuko ici let me ask you tene ni ungionire mundu wa miaka 20 kindu athurite mbunge?
na kithindo ndire mwana kera mumiru athurite mbunge so anu mathi mwirigi yes anu mathi makembrace with time as times change anu marathi makirealize atiriri ko mundu aciara we no tongorie to an extent at 25 ta David Wamba ibuka na no tukire king very young niwe yes mundu ni atuika mutongorie right from birth so mukambia ku embrace this person ena vision ya tunayo ena kione kikira turenda ni aramenya ule guko gwitu turenda ko ngiya youth mathi makingira abantu bariko in that mwanya news so utongoria wa atumia ni njuyu kuthukinge baga in fact did I expect in this other yes government dispensation ni tugukorwa na atumia maybe governors up to 15 most likely no makoro even maybe 10 because then the chairman chairperson wa Keopa ni chairman ni tondo human the chair rere ndari mutongori wa atumia bunge actually atumia na maringirire bunge iyo niyo ari target yakwa exact tondo ithuĩ tũkũmarĩ apart from the women rep single constituency women marĩ 12 I think marĩ 12 or 13 thereabouts letwari na kina Alice Wahome na rĩu thaa ici megana it's over 20 it's 20 what 27 ni momeku we were targeting around that much na mekuthi makiongererekaga to an extent ni tukinya bandu twambe tutigane no boro wa two-third gender rule tucoke riu twambiririe riu kuroraga gender ku balance na ni ukona ria gwatuikania arume mukambia kwa boy child guko mwambie kugatiri no ngia mekero megana ni atumia but when it is time for women ni you know ukona ni maria katia no ningereke kuga according to what I'm seeing na maundu ndirona na ciana ciakwa the kids have been mentoring matekoragwa na boundaries you are a man or you are a woman turoraga the intellect na tukarora the quality of leadership that person can provide kiu ni turoraga alright uregete guthoreka kiama gyaku niki tondu mathaina gyake ndio gwarugamite independent nirona kana tokire na hinya muno kuria Kirinyaga uregete guthoreka kiama gyaku niki ukarugama nakio niyo ndikoragwa I'm not for too many parties no ni admire uria America koragwa ni admire Britain ni admire siasa South Africa where you are more policy based than you know tari ongithiwari na mundu Democrat in America and a Republican makoragwa distinct in the kind of leadership they want na niguo ngienda tugakorwo na I am metiketio na monde within every other time ni magiaga na opportunity ya co-lead makonia utongoria wao ongikorwo pia nate tariu warata Britain ongirora cia maire ikorwa very very popular in such countries ikorwa cia mataithano ithathatu kwa gwe at the end of the day nikio makorwa nginya ni mabotaga ku agree na nginya gutingikwa na mbara taici tukwa nacio nyingi toni mabotaga ku agree on certain issues kogunio nditikitie it's about how many parties we have asa utongoria uguka it's all about what nindu turenda ku achieve nindu turenda kunyita ni hata turenda ukinyaniria ugo duranyita baru kiama kia Dedenyoro ogwe girete na People's Party ndinu ndiranyita mbaru gite kiama kia Dedenyoro no njugira atiriri ni o mundu emwiciririe wake na anyway na we are growing etagwandu democracy kwa by the time turakinya baunde ruga bakurugamira wetekio mawetekio aisue by the time turakinya we are getting there tondo ongirora tari United Opposition yonde ni andu mena believes irenda kunyitana na focus yao is irenda gutuika imwe riu turani ndio na nikio rigago makirwa moke mingire kiria ni kimwe in one coalition mabote gwikate kwaririria na kwibanga so ndireciria atiriri no wega andu makoragwa na makabe andu choices
na kubingura kiama ti wira mubutho it's ni wira thank you very much tacokia ngatho wagicoka kuria Kirinyaga ukigeithania muno na ni twagicokia ngatho na nä twaigua hena utigani wa German waigua kwena utigani wa goons na supporters na supporters ni mama kwa voters ma mundo na goons nyonaga mita mingiria tona gwai ikuite mete taire tona guku tauni kibura ndui ikoragwo ikuite no kwa ikuto ni tona azi mita mete ni twonire ngari kibura no myana tona akora ngari raburwa gwitu gutire goons kiambu gutikona goons toni ngari kibura ko kwanyu so ngugatiriri na matengikira uniform tondu there be identified. Okay. Thank you very much. Asante sana. Nĩ hinda rĩa gũthomerwo mohoro rĩu na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina arĩ thaa 3 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 2 tũgũcokerie ngatho.